Ande ni Dimitri kwa Sosten agenda Nazaria tera Nazaria Igitindo kumulata 10 numa kwande Igitindo chambere kumulata 10 numwe Igitindo kimakuza abakozi b'umugwi wa Edenwa wakabaria n'umunezero udasanzwe hano kuri Nkurunziza Peace Complex. Igitsindo ni kimwe ku busa ku munota wa 11. Kone Inzaghi Mohamed Kone Claude atina kubonye. Naam, hivi dakika ya 11 timu ya Edenwa imeweza kupachika bao lake la kwanza, limefungwa na Kone Inzaghi nambari 23. Namba 23 alikuwa mpira vizuri sana na mwenzie, akaweza kwenda vizuri sana piga mkwaju, ambapo goalkeeper huyu Pululu Arsimel hakuweza